iya gatatu. Bimeze biti? First lady. Where were you earlier this evening? Why weren't you at the ball, Miss Melody? So many people were looking. Abantu bose bagushatse. I'm sure the First Lady has a good reason for her absence. First lady buriya afite impamvu nzima yatumye asiba ibirori. Time with the Queen to further strengthen the relation with Maldiviano Ponte. Yari ari kumwe n'umwamikazi bari kugerageza kuganira ku buryo bakomeza umubano na Maldiviano Ponte. First lady was planning to do this. Genda bizi ibyo First lady yapangaga gukora iki gitondo. Is this really who you are, First? Ese uyu ni uriwe koko First lady? I to your husband so soon after. Ugiye kubaho ubeshya umugabo wawe president. Two. Mwembi babiri. Madame Ambrosia. Madame Ambrosia. First lady Soledad. First lady Soledad. Have you ever lied to your husband? Mukiri ba First lady? Of course. Mwigeze mubeshya abagabo banyu? I wouldn't Oya. lie to him. Ntabwo wabeshya umugabo wawe president. Wouldn't like that. Umugabo wanjye ntabwo yari kubikunda. That's a no-no for first ladies like Oya First lady ubeshya president se ubwabaho. Baramusebeje. you know, Mr. President. Mr. President. Went to the OFW Center Nari mbizi ko umugore wanjye yagiye kuri OFW Center. without country. Yagiye guhura n'abandi bene igihugu bacu bakorayo. Yes, Senator. Yego senateri nari nzi aho umugore wanjye yagiye. Aramuburanira. Umugore wawe ari kuzi kumuteza abantu yaramuburaniye. Ngo yarazo yagiye nubwo atarabizi. Ladies and gentlemen, Bagore namwe bagabo. speak to my wife in private. Mwamba kanya nkaganira n'umugore wanjye se noneho twenyine. Mukaba mugiye. Urebe. Sigaran. Yeah. So you knew? Warubizi? Yes. Yego. Thou guaranteed that you would be safe. Vari yari yansezeranije kuri buze kubutekanye. Followed two of you. Nahise nohereza n'abandi bagabo bo kukurinda. Mwibanga. Mbabarire. I shouldn't have lied and told you that I wasn't. Ntabwo nakabaye nakubeshye ngo nkubwire ko ndwaye ntameze neza. Ikabanje kubeshya ngarwaye mu nda. Are you mad? Wandakariye. Can't be mad at you. You know that, my love. Urumva nashobora kukurakarira my love. Nka perezida ariko Disappointed. gusa wantengushye. Broke the protocol again. Kubera ko nangije protokole. Oya. I just wish you told me about it up. Wari kuba wabimbwiye byose mbere. Ntabwo nari kukwangira. Right. Uravuga ukuri. I should know as your wife. I should not have lied to you. Nk'umugore wawe nakagombye ko mbizi ko nagomba kukubeshya. That's from you. Ko nta nibanga ngomba kuguhisha. I promise I will not do it again. Ndagusezeranya n'ibizongera. I wanted to make it up to you. And I really wanted to help Myla and the people that I work with. Numvaga nshaka gufasha Mayila n'abagenzi be. I know that you're always motivated by good. Ndabizi Uwiteka icyo uba ugamije ni ikintu cyiza gusa. Perezida aramuzi. Too much. Niyo mpamvu ngukunda cyane. Yeah. Perezida ngaramuzi. Umugore icyo abagamije ni icyiza gusa. Promise I won't do it again. Ndagusezeranya sinzongera. I love you so much. I love you. Ndagukunda cyane. Ndagukunda cyane. Yeah. Perezida ari mu rukundo. Yifumburiye umukozi wo mu rugo ahita amubwira ati twibera abasheri. Buriya wabona namwe ingo zanyu zizubakwa neza mukagira amahoro nimwirukana ba mabuja mukashaka abakozi. How are you doing? Umeze ute? Kumbe dore mama ari kuganira na First Lady. Melody. Why do you look so sad, my girl? Kuki mbona utishimye mwana wanjye? I'm just tired, Mom. Ndananiwe mama. You're tired? Urananiwe? I'm still tired from last night. Ya ndananiwe kubera akazi k'ijoro ryahise. She's tired. We arananiwe we muzi mureba hamagara ba umuryango arananiwe. I'm going to be... Bisobanuye ko twite ngiye kuba nyogokuru baza ariko umukecuru urarongorwa wambwira ngo urananiwe kumva ko twite. Oh, wait. My grandchild can't take after you. We uriya mwuzukuru wanjye sinshaka azasa nkama. Name your baby. Umwana uzamwita nde? I'm still thinking about it. Ndacyabitekerezaho. Stop it. Ariko murikiraho. Ntago ntwite. Tired because Glenn and I Ndananiwe last night. kubera ko hari akazi ijoro ryahise ngera Glen twakoze. Hey! Hari ikintu bakoze. Umva mama ariko. Mwakoze iki? Hey guys, I'm just tired from our visit. Umva nanijwe n'ibirori byabaye ijoro ryahise twakoze. Mwe mutekereza ibintu bibi. Mama yaratangiye gutekereza ngo hayi umve mama. Twe tuzi ko ari icyabaye. Yagira umuntu ugufata nabaho rero kwa perezida. Uzatubwire tuze tubigisha isomo. Ariko utinya no kujya mu ndege. Ariko PJ irahari. Azarinda Melody. Mama ntugire ikibazo. Dad, I never give up hope and faith. Always remember that, okay? Iteka uzahora ubyibuka. Kick you down or bully you. Yagerageza kugira umuntu ugushyira hasi. Will always be here. Famiye yawe izazi kuzamura. Tuzakuzamura. Be new Melody. Kuko tukwizerera mu Melody. We are so proud of you. Ndetse dutewe ishema nawe. Yes, Melody. Yeah.
Don't forget what I said, my daughter, okay? kandi wibagirwa ibyo nkubwiye mwana wanjye sibyo Come on, Mom. ibiki That I shouldn't be sad or because you're going to worry about your little girl. Oh, no. Be sad as long as you want to. I meant, don't forget to buy us gifts when you get back, right? ntuzibagirwe kutuzanira impano nugaruka ni mama arabwira umukobwa we Send me a video greeting from King Eldrick. ikindi uza kwifata video uri gusuhuza umwami Eldrick Okay? mubwire amazina yanjye yose umubwire ko ndi mama wawe Okay? abantu bose bamenye ko ari njye mama wawe And in full name. bagutwika Mom, you got ya rekeraho mama Okay, bye, Melody. bye Melody iyi ni famiye ye baba bamuhaye akavido ngo babe bayavuga bamuhamagaye yeah Job well done, Secretary Barrios. akazi kakozwe neza sekreteri Barrios Yes. Our bilateral agreement has been finalized and is now ready. amasezerano n'ubwumvikane by'umubano wacu ubu ngubu biri kurangira biragenda neza Ready from this. Yes. ndetse abakozi baje gukora no muri Philippines bazabyungukiramo Eldrick is cooperating. umwami Eldrick ni umuntu mwiza ukorana natwe At the press conference later? turaza guhurira mu nama y'abanyamakuru nyuma ubwo ngubwo Very tugiye gusinya Secretary. politike Mr. Ambassador, Mr. Secretary. minsi ambasada sekreteri This way, please. hakuno noneho umuco nabaje guhura na perezida Thank you, Mr. President. urakoze Mr. Perezida Congratulations. felicitation This is another legacy to your president. ibi ni ibindi bigwi wubatse ushyize ku izina rye rya perezida The beginning. And I'm planning to do a lot more, Senator. ndi gupanga gukora ibirenzeho kurusha As Senator, I know we can accomplish a lot of things. ndetse ndabizi mfatanije nawe twagera kuri byinshi I was really wondering, nibazaga presence in a senatorial slot would mean a lot to us. I hope you can join us. kuba uri muri sena ukaba waza tukanakorana byaba akarusho kurusha Mr. President. Your persistency. Don't worry. ndagushimira ko ukomeje kumatiriza ngo nkorere nawe It ends. ntugire ikibazo ngiye kubitekerezaho ndagaruka nkubwire perezida ari gushaka umugarura mu kazi May I know the reason why? You just ese namenya impamvu Yes. utari guhita wemera kuza kunkorera I'm still consulting with my close allies. ndacyari kubanza kubaza abantu banjye dukorana bya hafi First, what my supporters want. ndetse mbanze nanamenye ngo abantu bashyigikira nzaba nkeneye ni abahe menye n'icyo abayoboke banjye bashaka Up with the best decision. kugira ngo uzabe ari umwanzuro muzima mfashe wo kugaruka muri politiki ngakorana nawe Yes, Senator. Go ahead. ndakumva seneta perezida amenye muzi w'ubushobozi bukaba buramwinginga ngagaruke mu nteko bakorane kumbe tuvuye tugaruke hano thought you still had a video conference with your cabinet members. nari nzi ko ukiri kuri video call mu nama uvugana n'abagize cabinet Our break before going back to the meeting. mfite isaha imwe yo kuruhuka kugira ngo nsubire mu nama hano na madamu basuye igihugu It's so beautiful, isn't it? hano ni heza We've never imagined that is the exact place where we first met. nta muntu wari uzi ko hano hantu tuzongera kuhahurira kandi ariho twahuriye bwa mbere mu mateka bwa mbere bahura ni hano bahuriye bamenyaniye yatangiye kubyibuka arabyibuka yari umunsi umwe ari mu nzira agenda yagonganye na perezida icyo gihe bwa mbere bahuriye hano perezida yandikira aramureba yarabyibutse hano bahagaze niho bahuriye bwa mbere ngo ko mana yanjye This is also where I lost my favorite storybook. hano hantu niho naburiye igitabo cyanjye cy'inkuru You will return it to me. ntabwo nari nzi ko uzagitora ukakingarurira River. ndetse ukampindurira n'ubuzima burundu Why, I'm thankful to you, my niyo love, mpamvu ngushimira iteka because you made my kuko fairy tale. watumye icyitwaga nk'imigani kuri njye kiba impamo za ndotuma wumva nk'inzozi ziba impamo You're the reason why I can fall in love. wa mukobwa we nanjye wanyigishije kongera gukunda You're the most beautiful blessing ever. I mu thank yandi magambo niwe mugisha you to me. mwiza imana yampaye But I won't let anything ruin what we have. ntabwo nzatuma hari icyangiza ibyo dufite You're a passionate supporter. Okay? uranyumva Glenn, I would fiercely protect what we have to. nanjye ntabwo natuma ibyo biba tugomba gukora icyo tugomba gukora Get you in trouble. sinshaka kongera gushyira mu bibazo Even rescued me from illegal scolding. ninjoro washatse no kugaragaza ko wari uzi aho nagiye kugira ngo nkure hejuru baregara bari bari kuntonganya No. And I'm grateful to you for that. ndabigushimira kandi yamurenganuye That's why cyangwa se yamuvuganuye niyo mpamvu I figured out a way so that it won't happen again. nabonye uburyo ki ntazongera kugusebyamo ngwiki Glenn, Glenn why don't
Why don't we just give the first... waretse titire ya first lady mukayinyambura mukayisubiza nina njye sinitwe first lady wawe higa nkibera nk'umusheri wawe ariko ntitwa first lady wawe kubera iki You're always getting embarrassed because of me. kuko iteka uzahora useba kubera njye ndagaturage kare wabeshye kubera njye Love, then you wouldn't have to do it. mbaye nari first lady wawe ntitwa first lady ntabwo byatuma usuzugurika Lady now. nkubwira uramutse utari first lady Then I'd become the loneliest president. yaba ari njye perezida ubayeho umwirungu muri iyi si kurusha abandi yeah. But Glenn, ariko Glenn really not fit to be the first lady. njye ntabwo nkwiriye kuba first lady That's just in your head. ibyo ni ibikuri mu mutwe Hold on. buretse One question, people. umva ngira icyo mbabaza muri mwe dutekereza ko The first lady suits Melody. first lady wa nyawe aberewe no kuba Melody bose barazamuye ati Melody niwe first lady urenze basubiza ngo ikize See that? wabibonye yeah. Thank you. murakoze katurore Oh, wait a second. buretse gato perezida menyara ko yamuzaniye arakantu caho kwereka karibu tumuseka Watch this. reba kano mama kumbe mweretse video y'abana We know that you must be missing turabizi uradukumbuye niyo mpamvu twagukoreye ino video ni abana bamufatiye aka video very much. turagukumbuye weho na papa We wish that we were there to cheer you. twakifuje ko natwe twakabaye twajyanye namwe But since we're not there, yeah n'utwana abereye mukasa ariko barakundana bebe bana bagira gutya bakamunyurizaho bakamususurutsa gake gake yeah papa na mama bebe dore ibyishimo Melody? Melody urakoze yeah bebe I love you so much. ndagukunda cyane hey buretse ESGs are... ikirari kabaje pano bari kutureba bikunse PSGs abashepe bahita bahindukira batera umugongo abantu bakuru bareba utuntu babikorera yeah not happening. uje ariko nawe barahari n'ubundi It's embarrassing. Okay. genda umeze nk'uri ku toka satani yeah bize bite saseri hano abasha Madam First Lady Madam First Lady wants to see you. umwamikazi Oruga arashaka kukubona umwamikazi Oruga uhindukiye buri umuzimu wase yisaza hano bebe Your Majesty, nyiricyubahiro do you want to speak with me? ushaka kumvugisha Have you forgotten our agreements? wibagiwe amasezerano yanjye nawe Escape the palace. So what's the plan? I'm sorry, Your Majesty, mbabarire nyiricyubahiro can't. yamusezeranije kuzamutorokesha mu ngoro because ntabwo nabikora I promised my husband nasezeranije umugabo wanjye saying no more ko escaping. nazongera gutoroka no kurenga ku mategeko y'umutekano wanjye nka first lady If you deny the queen's request, niwanga icyo umwamikazi ngusaba insulting the crown, uraba umeze nk'ututse ikamba nambara all one could ever commit. uzi iki kubaho iyo usuzuguye ikamba Refuse me. uramakanira uyu mwamikazi aragira ngo bamucikishe mu ngoro y'ubwami nawe akumbuye imihanda rega ininja kuyishyira amago The renewal kubyo barakwereka perezida yaje hano of the friendships between our uyu munsi two countries mu gihe duserebura umubano w'ibihugu byombi and the Republic of the Philippines. yaba Philippines ndetse n'igihugu cyacu cya Maldiviano Ponte I signify the commitment tugiye gusinya amasezerano yerekeranye people imikoranire ensuring equal protection ndetse umutekano is for Maldives. ndetse n'ibyerekeranye n'ubukungu muri rusange bagiye gusinya mbega amasezerano kumwe abayobozi basinya amasezerano y'ibijyanye n'ubukungu n'iterambere no kubahana n'umutekano byose muri rusange
n'amasezerano bagiye gusinyana n'iki gihugu. On behalf of my government, uhagarariye guverinoma yanjye people, I n'abantu want banjye to gracefully thank King Eldrick for welcoming us to your... ndagira ngo dushimire umwami Eldrick kubera duhaye ikaze hano. I would also like to thank King Eldrick's cooperation in a bilateral agreement. Hanashimira abafashije cyangwa se abakorana na n'uyu mwami Eldrick badufashije muri ubu buhuza bwose. Amashyi filime. Please, Melody. Melody ndakwinginze. Steve, please listen to my... Nyiricyubahiro ndagira ngo unyumve. I'm sorry. Mbabarire. We should not do this. Ntabwo bino dukwiye kubikora. This will kill us. Umugabo wanjye yanyica. I've wanted to do this for a very long time. Maze igihe kinini nifuza gutoroka mu ngoro y'ibwami. Ugomba kunshikisha, nabonye utoroka weho nanjye njye kuri gisi. Queen, Mwami kazi arashaka gutoroka. Riga abantu bakumbuye imihanda ariko uzi kujyana uriya muntu kugenda inyuma. Not. I miss the danger and spontaneity. Tumva nkumbuye ibyago, ibibazo. I became just a queen. Apana kwicara ngo nitwe umwami kazi gusa. Purpose. Kera nanjye nabaye mfite intego yanjye, ndi umukobwa ufite intego, nzakora ibingire kuri ibi. Ntabwo nifuza kwitwa ngo ndi umugore w'umuperezida cyangwa se w'umwami, nitwe ngo ndi umwami kazi wameze nk'ivaze nteretse aho gusa. Ati nanjye nari mfite intego yanjye. Right? Bimfashemo nongere numva ubuzima hanze uko bumera. You had been doing before. We bino wabikozeho mbere. To be free sometimes. Ese nagukumbuye kongera kubaho wigenga, nta bajepe bakwiruka inyuma, ujya ushaka ukora icyo ushaka. Yatangiye kwibuka abandi bafastire dukuntu bajya bamuseka, bamubwira nabi. Then too late, Ambrosia. That's it. Igihe cyamujyanye ntacyo twamuhinduraho, bafite ukuntu bajya bamuvugira b'abafastire dibandi. But ladies, we really did our best. Umva twamukoreye ibishoboka tuve hano twigendere. I know how you feel, Your Majesty. Buryo wimva ndabyumva nyiricyubahiro. Please help me. Rero mfasha. Feel normal again. Even for... Shanka kongera kumva ndi normale. Your Majesty, but... Nyiricyubahiro ariko. Even if I agree to help you... Niyo nabyemera gufasha. Do we get out of the palace? Mu ngoro twasohokamo dute? We were just lucky yesterday. Twebwe ejo ubwo twaturukaga mu ngoro twagize amahirwe tubona imodoka ije gupakira intebe isohotse turayipanda. Better disguise. Nitwiyoberanya ntabwo batumenya. Mwiyoberanya mu biki? Hari uwinjiye. My queen. What are you... Mwamikazi. Muriyoberanya ngo mu biki? Bebe. Iyi filime umujepana bari kubumva. Barabigenza bate? Baratoroka mu ngoro y'ibwami. Kumbe dore biyoberanije, dore umwamikazi ukuntu yamaze kwambara. Asohokanye na Melody. Baratorotse bagiye gutoroka ikigo. Ndetse n'uwabumviye cyangwa se uwabumvisha nawe baramutwaye. Melody bino bintu muri gukora ibi cyane. None se nkora iki? Umwamikazi yabinegetse ntabwo namuvuguruza. Umwamikazi kumuvuguruza ashobora no kubwira umwami ngo tumwice bakakwica. Umwamikazi nta muntu umuvugiramo. Babazaniye amasezerano bagiye gusinya y'ubufatanye n'ubuhahirane n'iki hagati y'ibihugu byombi. There's a situation with Melody. Umva dufite ikibazo na Melody. Kuki? Understood. Ndabyumva. Komeza ubacunge. Yes. Never problem. Dufite ikibazo. Melody escaped the palace. Melody yatorokanye n'umwamikazi. Hari gusinyirwa amasezerano, amakuru yarahageze. Amakuru abagezeho turabigenza ute? Turibwa mu mwamikazi ari gucika ngo agiye imihanda, agakumbuye imihanda. Imihanda iramuhamagaye. Ajyana n'uyu. Baratorotse. Uyu yabimenye. Mr. President. Aza kubibwira President. We have a situation. Dufite ikibazo hano. Madam First Lady left the palace. First Lady yamaze gusohoka mu ngoro. Yajyanye n'umwamikazi uruga. Urebe yari kwisinyira nta makuru afite ku mwamikazi we yasohotse. Yanamucitse. Hari amakuru yaje shishishishu. Bayakubita umwe.
shushu igera mu matwi y'umwami. Umva urabizi ko umwamikazi wawe yatorotse se yatorokanye na Melody waho dusanzwe utoroka ahubwo wabigize umwuga. Amakuru amugezeho amasezerano yendaga gusinywa. Yahise abanza arayafunga. Amasezerano Bebe Katururi bimeze biti bano barabibonye basanga basekamo. Dore ukuntu barebana ni aba first lady ba kera. Perezida yarababaye kumva ko umugore yarayiyemye ngo ntazongere kurenga ku mabwiriza y'umutekano yatorotse. Perezida afite kumenya abantu bakwiye kumenya kuri kumwe n'umwamikazi tubipostinge ku mbuga nkoranyambaga. Mwana asutse uya ntabwo nabita mva mu ngoro ngo mbipostinge cyangwa mbishyire hanze umugabo wanjye ntabimubwiye mbere. Nari nkumbuye kujya hanze nta muntu umukurikiyeho. N'umwamikazi amenyereye kugenda akurikiwe n'abantu ameze nk'urinzwe. Melody mbabarire mfite kumenyesha Conrad aho turi n'ushinzwe umutekano. Vari ndabyumva ariko nijye ugomba kubibwira umugabo wanjye mbere y'undi wari wese. Murakora ibice umwamikazi arababona barashaka kumuteza abantu kandi arashaka kuba ari hanze. Nyiricyubahiro turashaka kubwira Glen ko tumeze neza. Glen muri perezida wuya yahitohereza umugabo wanjye bakaza bakankura hano kandi ndacyashaka kuzerera. Mumereze telefone zanyu. Mpereza telefone yawe y'uno mwamikazi. Ntabwo nabikora. Iri ni itegeko ry'umwami. Usuzugura ikamba. Usuzugura ikamba baguca umutwe. We muhe telefone uyu ni madamu perezida umwamikazi bamurenze. Nawe sana telefone yawe ni first lady. Nawe umwamikazi amwaka telefone umwamikazi abari hejuru ye. Mwerega nuko Queen izina Queen mwarije kurisuzugura ariko umwamikazi abarenze. Mwe mumenyereye baba Queen mubona mutubari nyine bari kunywa ubuyoga. Niyo mpamvu mutakimenya ukuntu umwamikazi ubundi abarenze. Abwira first lady atimereza iyo telefone akayimuha nawe zani yawe. Zani yawe. You ni Queen. Nje telefone yanjye nayisize mu rugo. Mwisakusha. Gusa ndabizi kudashaka ko bakubona. Thank you. Nice one. Baby. What are you going to do with that phone? Izo telefone sigiye kuzikoresha iki? Zacu. Ayitaza hano. Baby. What is she doing? Ugiye gukora ibiki? Akaba yikora. Umwamikazi yasase. Agashaka uwo mubona. Please, Melody. Nakunyenze Melody. No. Basi umugoroba gusa. What about the palace? Let's forget about our titles and projects. Twibagirwe abo turibo, twibagirwe titere zacu, twibagirwe mu ngoro y'ibwami. Please, bring me to a place where you go to have Basi njyana ahantu iyo usohotse ujye usohokera haguha ibyishimo. Nanjye njye kurya sho. Mwamikazi arambiwe guhora arinzwe hagiye abaje pe iki. What do you want to do? Nkora iki? Ngwino nkwereke. Huh? Oh, that's it? So she just wants to take a stroll, yet she throw away our phones? My wedding planner's number is in the sea now. Only Umva telefone zanjye ubu ziri mu nyanja twagiye ngiye yanjye ndayifite. Uyu wi yarayifite. Here, come here. Look at this. Yeah. Now we rise terraces. It's nice, huh? Famous attraction from the Philippines. Akorina. Hey, what happened to her? Urebe bimugendekeye bite? What? Reba. Arebye kumbe hano hari ifoto ye barayihisha. Hari ifoto y'umwamikazi n'umwami bari kumwe mu mugizi baziri kugurishwa. Komeza imbere. How much? That one's 15. Umwamikazi yaje kugura ibiraha nta n'amafaranga afite. Hey. Reka ngo ino witanga impeta umugabo yaguhaye. Yaragiye gutanga impeta ngo bamuhe ibiraha. come on, just pay for it. Reka nkwishyurire. Something else, Lorraine. Hey, come here. Muze mwicare. Let us order for you, okay? Reka tugutumire ibiryo n'umwamikazi. You wanted to go out. Nakumbuye kurya uturyo two mu biryo bw'inyamirambo yagiye kutugura. Here, sir, here. We'll order this and this. Urabizi dukubita akana kariya. Bamuzaniye za burushete z'imbwa zo mu biryogo. So good. You eat it like this. Iyi bayirya bakurura gutya. Iyi ni inyisi burushete. Umwamikazi aza kurya uturyo two ku muhanda niba yashakaga. Really good. Wikiryoshye. Abaye umurara yakubitanye n'abarara. This squid bowl. Ndamukubita hano. Dip it in the sauce.
Ooh, yaje kurya bwa buryo bwo ku muhanda bwa senkisa. this is pretty good. Biraryoshye. Excuse me. Ekerayo. It's good. Mwakire dore ukuntu ariko bari kumuseriva n'ubundi riguye n'umwamikazi uko byamera kose. Orange egg. Wait, what are you saying? What orange egg? Not orange egg. It's quail. Lata iyi ni kweke bayita kweke. Oh, okay. Stop acting like you know what you're saying. Uyaza kuryaho. Wow, that's good. Kano kantu kararenze nako. Yaje kurya ibyo ku muhanda rebe. I like all of it. Sure. Mwamikazi arwaye inzoka ngo yari ibintu byo ku muhanda mwasubiza iki? Sure. Baje kwicara hano. Okay. Fine. Yeah. Yarabikumbuye. You should try this. Go ahead. Val, That's all get her for something you. to drink. Wigenda usa n'akantu ko kunywa. Try this. Try this. Gerageza na kano wumve. Bari kumuha keya. Try with the sauce. Yeah. Try this. Barishije umwamikazi ibiryo byo mu biryogo by'imihanda. Gulaman. Iyo twita salamigi. Wow. Bamukubita n'icyuma. It's sagut gulaman. Icyo ni icyuma. Sagot gulaman. Sago gulaman. This is good. Yeah, this one. Yeah. Yeah. Okay. This is unacceptable. Ibi bintu ntabwo nabyemera. I am sure it was your wife who convinced. Uwabikoze ni umugore wawe buriya wumvishije umugore wanjye ngo bajyane. Your Majesty Nyiricyubahiro. is not capable of doing something as Umugore wanjye ntabwo ibyo bintu yabikora. Are you saying that it was the queen? Urashaka kuvuga se ko umwamikazi ari we wabikoze? on anybody at this point. Muri kano kanya byaba byiza tudatunganya intoki. Better so we can find them right. Ahubwo tugashaka uburyo twabona tukamenya aho bari. Your Majesty, Nyiricyubahiro. what of my presidential security is with Melody and the Queen. I'm confident that she's not going to allow any... Ubwo bari kumwe n'ushinzwe umutekano Vari, ndakeka ko nta kintu kirubaho kibi. Because if any harm comes, Nihagira ikiba ku mugore wanjye, you can forget about any agreement. wibagirwa amasezerano yose twari kugirana y'ubufatanye. Urebe kandi bigiye kuba ngo amasezerano yibagiwe. Kandi amasezerano afite igihugu akamaro. Iyo yamuzanye mu ruzinduko ibaze kuba agiye ashoboye amasezerano ashobora kuyabura kubera umugore yasohokanye umwamikazi. Been deployed. We also requested the local police to help find them. Conrad, were you able to contact Val or Melody? Wigeze ubasha kuvugana na Vari cyangwa Melody? Neither of them is picking up the phone. Telefone zabo ntabwo ziri gucamo. Ziri mu nyanja, twe turabizi nibo bazijugunye. What is this place? Hano hantu nzanye ni he? This is the park. This is where the Iyi Philippines ni paka niho abakozi bavuye muri Filipine baza kuruhukira. we have the days off. Iyo babonye akaruhuko. About everything here, even the problems. Ibibazo byabo niho babiganirira, niho bavuganira, niho bakinira. The system. That is where all the Filipinos who have problems with their Abafilipine bose bafitanye ibibazo n'abakoresha babo binaha mu gihugu cyanyu niho baza kubiganirira. Were the Filipinos unhappy with their Maldiviano employers? None se gute abanyefilipine baba barakajwe bafite ibibazo by'abakoresha? There's a lot of Ni Maldivians ukubera ko abakozi benshi bakora muri Maldiviano Ponte igihugu cyanyu outside their households. So ntago baba mu ngo bakoramo. living room, in the kitchen, Barara mu gikoni, from mu so madushe. for just 8 hours. Many Filipinos are forced to work all day and all night. Ati mu gihe ubundi amasaha y'umukozi ari amasaha 8 abanyefilipine babahatiriza gukora amasaha hafi umunsi wose bataruhuka. I did not know they were suffering like Ibyo cyose ntabwo nari mbizi ko abanyefilipine baba baswa mu gihugu cyacu gutya. Mwamikazi yarabibonye. Your Majesty, Nyiricyubahiro. you know, we Filipinos, we love our families so much. Twebwe abanyefilipine dukunda imiryango yacu cyane. We're going to sacrifice everything. Ku buryo tuje gukora rwose turemera tukavunika cyane gutya. Filipinos gave us work, and we are very grateful for that. Kandi ibyo turabishimira. I hope I can do something to make the situation better. Ndetse mba ndi kugerageza kureba uko nakora kugira ngo situwasiyo ibe nziza kurusha. Maldivian citizens, but they also live in this country. They are making this place better too. Baba bari no gukora kugira ngo hano mu gihugu cyanyu kibe cyiza nacyo kurushaho. Yaraje umwamikazi abonye hari abantu babaye mu gihugu cy'abatabizi burarega ukuntu umwamikazi bari mu ngoro arya neza abona abakozi
ntamenye ko ari umuntu ushonje hasi yaraje abona hari abantu bashonje mu gihugu cye. You learned a lot from me. I'm so proud of you. umwamikazi ko mwumvishije ibintu we akabyumva. I'm saying I'm not acting. uravuga ibikiraga aribyo ndi kwigira ni ibyanyabyo. Your Majesty, nyiricyubahiro I think we need to go back to... ndakeka dufite gutaha. Okay, let's go. sawa dutahe. dutahe. Yeah. No update about the Queen yet. Mr. President! Mr. President. Yes, Your Majesty. yego nyiricyubahiro n'umugore wanjye n'umwamikazi aho bari. hari amakuru yavuye mu bajepe. nyakubahwa uyu wamukubi baza kureba bamenye ibyo ari byo. Melody? Melody. Glenn, I'm... neza umwamikazi arasohoka nako first leader arasohoka yataha ari muzima bagashima. Lady bonded today. I've been calling you, but I couldn't reach you. naguhamagaye ariko ndakubura. Queen threw away both their phones. umwamikazi yajugunye telefone zacu. How come you still have yours? wese ko ufite yawe. Hid mine. This is expensive. yanjye nayihishe yanjye ibihenze riga. Glenn, Glenn sorry. babarire. Olga ordered us to run away from the palace, umwamikazi urugani wadutegetse ngo tuvane mu ngoro. but she took away my... tugerageza kuguhamagara twambura telefone azijugunya mu nyanja. It's okay. bimeze sawa. yeah. Mr. President! Mr. President. Your Majesty. First leader hano bari kumusingiza kubera ibyo yakoze.